Maikanem Abilin. Tinapalapas, nagkari ni Ela kinitungan nga ipabusoy na tibagi na kenkwana, kasukat tikid-kid dawin na apaltog. Imanugot mat nitungan iti daytoy abanag. Iti sabali abangir, nasair mat iti husto ni Doña Anita, iti panagsarsarita ni Don Simon nga asawa na. May papan iti panang sublat na iti panang imaton na iti asyenda. Sana kayat ti Don daytoy gaputasan na atalken. Gapu iti dayta, nagbartek ti Donya, ket ingked nang natimapan iti pasdek, tapno ipapas na kini Ela ti sakit tinakam na. Itagagayem, adtoy hindi tuloy ti nobela tayo na pauluan. Maikanem Abilin! Ipapas ko ti sakit tinakam ko. Pagipapasak ti dayjay nga Ela. Awanan pa abay. Nagbalinak amunal. Gapukan kuwana. At nga iso ti ayanan ni Simon. Saan ang mabalin? Saan ang mabalin? Anya di... Hello? Anya? Na-aksidente ni Anita. Sige. Umayak ka dagos dito ospital itamat lang. Wen, agyabatak. Bye. Na-aksidente ni Anita. Margie, sikapay lang ti makam mo dito opisina, ha? Rumarak bit. Emergency. Anita, anya tinararabid mo ta na aksidente ka. Apayakas ta ti malangab ko kan ka. Nagat arak ka. Kaya't mo asawan. Gaputa nakainom ka. Isot gapo na anaksidente ka. Saan? Gapo iti dayjay nga Ela. Aniya. Gapukan ko na amin dagitoy. Ala, agsagan na kan. Mabalinta ka nun ti agawid. Saan mo't una agrabe dagiti nadangran kan ka? Uray saan grabe. Basulat ta daytoy ni Ela. Naibangga tayo kotse ni Madam. Dito'y poon, to'y dakla kayo. Dito'y igit ti kalsada. Boss Bart, kasano ka na pasamak day ta? Amo na mati agmanehaw ta nalaing bait. Diyan mo. Impanda ka no iti ospital. Panag ko na matakot. Nadangran iti husto ni Madam Anita. Sangat siguro. Dito'y lasangot ti kotse tinakupit. Mabalin nga tanatangran kini Madam. Ngamsa na grabe. Boss, kanya nga tati inaramid na. Apay kat na ibang gamot tan dito'y dakil apon ti kayaw. Apay asak ti pagdamagam. Bayam, mamantan to, inton sumangpet, anaggapo iti ospital. Wan, Boss Bart. Manakta ka iti trabaho kanita. Mangibabayin ka pa'y. Kasta ti bagam kanya. Idinto ta dandaniak na tay. Apo iti aramid mo. Kanmaysa, saan ka mo tanadangran iti husto,
Tamgis lang dayta. Gas-gas laeng no ar-arigan. Anya. Talaga ka di nga awan panangilalam kanyak. So makasta, Anita. Di bagbaga Huston! kat... Di kan agsaupay. Gaputa ad dalaeng amadugdugan ti sakit tinakan ko. Hala, itulod kay je mansyon. Ket agsubliak mutlaang iti opisina. Nalabsak ti kotse ni madam. Ana ibangga iti punti kayo, senyor. Iswa, napan ko'y nayaban itong an. Tapno tarimaanan mi. Senyor, di mi kabuala na tarimaanan. Iswa nga, ipanmilangan iti talyer. Mabalin kadip ay amatarimaan. Wan, senyor. Iti lang sangot ti kotse ti ayan ti problema. Mabalin na pasukatan mi ti nakupit. Sige. Buwan niya ti pagsayaatan na. Iso ti aramidan nyo, Brian. Na kayon ti makamo. Salbag day ta telepono. Disturbo iti panaginanak. Hello? Mama, siga ka di daytoy? Ha? Iha? Uwan, mama. Imawag at di kalman. Minana isyang tinakasarita. Imbaga na kanyak tinakasamakan ka. Na-aksidente ka kano. Kwa. Madantanagan ka na kayo, mama. Kumusta kayo? Awanin parikot kanyak. Iha? Kuna ni Nana isyang anabartag kayo kano arimuar. Kat minaneho yuti kotse yo. Dayta ka ditiga po na ana-aksidente kayo, mama. Anya? Saan mo apat-pat yan ti ibagbaga ni isyang at arabitab? Mama, Di na kon pagkadanagan, iha. Nasayatan ti kasasaad ko. Awan tinadangran kanyak. At nalabasit gas-gas tumugin ko. sigurado kayo, mama? Uwan, iha. Kat? Kumusta, Kat? Nasaya at lata, mama. Mama, agan-anad kayo kumain ti panagmaneho yo. Diyak kaya't maulit ti pan nakadiskrasya yo. Uwan, iha. Di ka agdanag. Adyam, anak, mama. O kasakay na rod. Baliwag tumanan ti umawag. Sige, iha. Bye, ma. I love you. I love you, iha. Ti anak ko. Kunak no asino itayo na disturbo. Nasaya at matakailiw na kami, ti anak mi. Ipagarup ko no saan kami anapatekan ko, ana. Kaputa kay kayat nan ti agintag ije Amerika. Ila. Adakan kan ti paltawg. Kasanungay. Agsagana kan pinton rabi. Di ka di unay agganat, Ay, tungan. Di ka agdanag. Tungpalag, di karikan ka. Itakuman. Rumpag lang atong palam. Saan ang mabaling nga itan? Ha? Tungpalag, di karik tungan. Ngam, timing laang. Amangan no, adda makadlaw ka data. Ha? Nangro na ka ni boss mo, abay. Agarasas talaeng. Wan. Ken Maysa, amangan no adagi pulong ka ni boss mo. Kat dosaan na ka. Anya? Amumat, ay ayatan nak ni Bart. No kasta nga rod, di na kayat nga adda sa bali amang tagikwa kanya. Iso nasken ti timing. Tungan. Wan. Mawatak ila.
Mawatak. Nasayat, no kasta? O sige, panawan nak dito ayan ko, tungan. Ha? Amangan no sabalin ti atapan dagiti kakadwam agwardya. Sige, panawan kan. Hanggang di mo liplipatan ti Karim ila. Ay na. Wan, jak to malipatan. May sa tisaok, tungan. O sige, mapankan. Sige, ila. Ay na, ila. Ila, ya. Nasiriban kamot laeng, loko. Di ko na nangatak at itulok ko titulagan mi. Jak to itulok. Inumong kayo amin at trabahador ko dito'y asyenda. Gaputa da kayat ko nga ibaga. Anyo dayta, senyor! Kabayatan nga awan pailaeng ti katalag ko dito'y asyenda. Kidawat, iti tunggal may sakada kayo. Anapod no kumati trabaho yo. Ay, wen, senyor! Namakas kita, senyor! Napudlo kami mat kada kayo, senyor! Kaya't kumat apag sublyen nyo dagiti trabahador. Nga inikap ni Anita. Pagsublyen nyo amin ida. Ay, wen, senyor! Senyor, matumbal, senyor! Kabisado yo dagiti trabaho yo. Iso at tikayat ko. Agtitinulong kayo amin. Nalawag, timbaga, Dalawag, senyor! dalawag. Awatan ni! Ibagbagak na ito'y gaputa agtalakak unay kada kayo. Ket sana nanasken ngay matunan ni Anita to'y asyenda. Ay, agyaman kami, senyor! Agyaman kami! Ket tunggal may sa kada kayo. Rumba nga muna ti aramiden na. Agtitinulong kayo. Aramiden nyo. Noan niya, tinaited at trabaho yo. Sumanganog tayo ang lalaki. Kat ipatungpal tayo tayo nagsasaritaan tayo iti na minsan. Wan mangansong. Agbati kayo nami. Da kayo ti makamu dito ikuta. Da kayo atallo ababait agbati dito ikuta. Wan mga adsong. Sige kakatawa. Sumanganog tayo. Ipatungpal tayo, ti plano tayo. Ita arabi. Kaya't ko, ngagsarita tayo tinalapat, Ella. Anya dayta? Ella, umanugot ka man kan saan. Asawaan kan. Anya? Kas iting karikan ka. Agbyag ka na namay, no siya ti maasawam. Anya? Umay kan, Ella. Sumurot ka kanyak. Sa dino? Basta sumurot ka kanyak. Bart, ada pa'y trabaho. Awanan ti agbayad. Gaputari mo al amin ang dagiti customer. Ala, sumurot ka kanyak. Anya nga tati aramidak. Sumurot ka kanyak. No di mo kaya tadakas di mapasamakan ka. Amangan na mapaltukan ka. Gaputa di ka lang matagikwa. Anya? Ella, sumurot kan kanyak. Ngam, kakayat ko amamuan. No pangipanam kanyak. Sana nanas ka na, mamam. Basta sumurot ka. Sige, sumurotakkan ka, Bart.
Anya nga tati kaya ta sa wanti isusurot ni Ella ka ni Boss Bart. Di ta nga to akat sa aran. Ha! Amang ano? Ay! Salbag ka, Ella! Di mo tinungpal titulagan ta. Angam, kasanong amin adi sumurot ni Ella kan kuana. Madlaw ko itayan, ang makapungtot ni Boss Bart. Ay! Awanan! Ya! Naspakan! Anya nga tati akamidag. Esos! Ay, amangan no agbaligin ka ni Ella ni Boss Bart. Awanan! Nagpintas daytoy asilet, Bart. Magusto ak launay. Ingrantak na ito parakan ka, Ella. Para ka data. Siribak, tapno makalibasak. Ella, mayat ka man o saan. Asawan kan. Bart, talaga ka di nakto pagledaangan? Di nakto pagsangitan iti danam? Saan to Apolos? Katagbiag ka, ananamay. Sige. Umanugot akon. Ang sakbay na. Kayat ko nga ka mangala iti arak. Kat aginom ta, Bart. Aniya? Mas may mayat no adda arak asang wanta. Kan mangala ka matan iti pulutan. Ella. Apay, Bart. Di mo kayat nga agsinnobo ta iti pulutan? Kat inton nakainumtan? Amumon ti mapasamak. Ha? Anya pa lang ti aramidam, Bart. Ingka mangalan iti arak kan pulutan. Tay naimas a pulutan ti kayat ko, ha? Uwan, Ella. Sige, mabit lang tarumuarak. Okay lang, Bart. Uray, ilak mo tiri daw, no agdua-dua ka kanya. Sige, Ella. Talaga nga ilak ko ti ruangan. Gapotadikan kayat apaluspusan iti daytoy agundaway. Anya ti pampanunutan ni Ella nga aramidan. Anya mo ti plano daansong iti isasalog da. Gagayem, di uliwan na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Maikanem Abilin! Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon, Jun Ributazo. Sound effects, Glenn Binawe. Technical and musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. May kanem Abilin!